Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 3 Januari melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Militer Rusia melancarkan serangan rudal berbasis darat dan udara dengan target perangkat keras militer Ukraina di dekat stasiun kereta api Druskovka, Republik Rakyat Donetsk. Serangan presisi tinggi mengakibatkan hilangnya 2 landai peluncuran untuk sistem roket peluncuran ganda HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat. Juga 4 kendaraan tempur lapis baja untuk RM-70 Vampir MLRS buatan Ceko. Juga lebih dari 800 roket untuk MLRS, 6 kendaraan bermotor, dan hingga 120 personel Ukraina. 3 sistem artileri M777 buatan Amerika Serikat dihancurkan pada posisi tembak mereka di dekat Artyomovsk, Republik Rakyat Donetsk, dan Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk. Fasilitas pertahanan udara telah menembak jatuh 13 kendaraan udara tak berawak Ukraina di dekat Sevistunovka, Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Secara total, juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov merilis 355 pesawat terbang dan 199 helikopter, 2.807 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan. Termasuk 7.382 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. 967 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS. Juga 3.768 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.900 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus Ukraina. Dari kubu Kiev, militer Ukraina per 3 Januari melansir 750 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir termasuk 5 tank, 1 helikopter, serta 3 drone. Secara total, Rusia kehilangan 108.190 prajurit sejak awal invasi, termasuk 3.036 tank, 6.100 kendaraan tempur, 273 jet tempur, serta 270 helikopter. Wakil Kepala Departemen Operasional Utama Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, merilis stok amunisi Rusia dari wilayah Belarusia sudah habis. Presiden Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina tanpa tersisa. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 313 belum ada tanda-tanda perdamaian. Ми почали цей рік одразу з того, що найбільше необхідно Україні саме зараз, напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готуються державою-терористом. Саме зараз той момент, коли разом з партнерами ми маємо посилити нашу оборону. Ми не сумніваємося, що теперішні господарі Росії кинуть все, що у них залишилось, та усіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку. Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста. Я дякую всім партнерам, які це розуміють. Росія мобілізує тих, кого хочуть кинути вмирати. Ми мобілізуємо цивілізований світ заради життя. Дякую Канаді за незмінну оборону санкцій. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.